Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalayo kan Dexter iti ili damang alipyo, tapno makigarden. An-anusan mat daligaya kan silina nga agisursor iti lakoda. Gaputasan ida apalubusan dagiti dadakkel da, ama pan iti adayo. Mayatan mat ni nanamar na kadalayo kan Dexter. Gapu iti kinaragsakda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya nga taman ti ilako ta inton bigat ligaya. Wen nga rod si Lina. Ay, kastoy ta kadilatan. Day talaglaklako ti aramiden ta. Anya nga rod. Saan tayo mo't abak nang? No saan tamat nga aramidon ti kastoy? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Mapanta ko mamanan ijaayan da Uncle Alipio. Ni, itaman pa'y. Wano, ada ti kayat mo asublyan ijay. Anya kumangay ti sublyak ijay. Anya ti amok, no adda subya-subyam kadagiti trabahador na. Anya? Uy, awan Kayat ko lang iji apaglakwan. Gaputagulpyan ni Uncle Alipio tilako ta. Ayun na. Day talang tama nagbabain kamot ngamin. Di kamot agsasa uno da duma. Day taman ng tibagam kanyak. Sana bali. Agbaliw akon. Agyaman ak. Mayat ti pa nagtubo dagiti mula ta, Dexter. Tanalaingak nga agaywan. Oho, anya analaing. Ti kunamkid de, kompleto ngamin iti pestisidyo. Sana kasla ijay lugar tayo, kurang ti abuno. Anya nga rot ti mabalinta. Katawan mo't paggatang ta kadagiti masapsapol ti mula ta. Dayta nga road. Kat naimbag lakid di tasan kamot anatil-til kasla kadagiti mulam. Ay, jak mo titulok Kat no nagado ti mangkamkamat kanya kababay. Jak laida pagan gaputawan nga rot ti kwarta. Kasla nila ang matnana ining ti aggusto kan kay lugar tayo. Nya, no agibaga ka mo't itinagan, saan mo't ni nana ining? Ha? Itay pa'y adang-danggak ti saritaan nyo. Ha? Umlekak man. Antimar na. Isumat lagayam akaslasaan kayo ang mabambanog. Taragragsakan nyo ti agtrabaho. Pasensya kayo na, ante. Saan mi nga mong adda kayo gayam dita? Amangan pa'y gid no dan disturbo kayo. Saan, Barok? Kat numaray awak kada kayo. Iso asapay ko saan kayo asumadsadot dito? Wag! Awan pa'y matunay ti ubraan nyo dito'y garden ka, Leo, Dexter. Unangkel, nalpas mi aminan. No kaya't yaw, agawid kayo pa ije banaw, mabalin latamay. Angkyle, di yu pagdanagan ti busbusan yung agawid. Ikang kayaw. Mga mauberbali kami. Katawan ton ti mabati iti bingayan minto. Adalata, Barok. Negatibo man ang ti adda iti panunot mo, Dexter. Think positive ko na adda nga road. Agawid kayo pa ita sigurado nga urain na kayaw dagiti dadakkel yaw. Angam ni siguraduan yaw nga agsubli kayaw. Unangkel, di kay madanagan. Nasisingpat kami akakaanakan yaw. Naimbag man ta pinagawid mo pa'y dalayo kan Dexter, lakay. Wen sigurado akailiw dagiti dadakkel dan. Wen nga rod, ibagak ko ay nga mga sa bali ti panagawat da. Saan mo't kitday? Sana kasday dagiti nga ubeng. Ang mamaw, makakatawa ka dakwada. Mabuting da mangawat iti awat ko akwarta. Taapay ngay. Amangan ka na no madawat danto amin na enjay mabingay danto. Talaga nagijay ababaro. Nga magustuak ti ugali da. Saan ka nagkamali anangayam kadakwada? Ay naimbag ta nagawid kayo, anak ko.
Una nang, awan pa'y ngamin ti aramidan mi, garden mi. Ang magsubli kami matla dagos. Uray basta nag-awid ka pa'y. Kailiw da ka nga noon. Kahit kumusta anak ka, adda ka din nasirpat mo abalasang ijay. Si kamot lakay. Dahita adagusting kadamagan. Ay katuon ang bakit? Anyat amuta ngay no adanton manugang ta. Kwa tatang, adda. Aw, agpaisaw anak ka. Wen tatang. Ang jak pa'y laam mo, no anya tinagan na. Anya, Adda kayo gayam ligaya, silina babalasang. Wan tata, umay kami kumamanan aglako. Ay sayang, nagawid pa'y dagiti kaduan na trabahador kaw. Hangam sa nabalay, gumatangak itilako yo a merienda, tanay, awan ti meriendahan mi kininana yo amarna. Ay, isumot lagayam aman mano ti makita mi at trabahador yo dito garden, tata. Wain balasang kaw, hangam magsublidan to metlaeng. Kasta ka di tata? Aywan gayam, awan asawa dagiti dua ka anakak. Apag isaw, awan met asawa yo adwa. Ala, ni tata. Tila mapampanunot yo. Tata, dispensarin nyo, luputak ti saritaan tayo. Oh. Kaslang amin umayon ti tudo. Ay, sika talaga balasang ka. Talaga natal na ka babae. Muto yan, dagiti gat-gatangay, tapno makapan kayo umatay. Sika talaga si Lina. Kapan panaw tapay laang kasla naliday kamutan. Medyo. Apay ka di. Awan mat ngamin dagijay dua alalaki at trabahador na. Malidayan ka, gaputa awanda? Wan. Uy, sabalin sa dayta na, si Lina. Sabalin sa manan ti adda di tapanunot mo. Malidayanak kunak Gaputa awan ng gulpi, itilako ta. Day talagayam. Ammom, si Lina, saan nga iti amin akan ito, kat maibus amin, dagiti lako ta. Uy, ganado ka ita, insan. Anya ko ma? Gapo ka di kiniligaya? Bueno, ni Silina. Tila'y bagbagamat. Ay, kasla kala babae alabid. Ay, aklonam kit din. Awan mo't dakis na. Apay, agayat ka di iti may sakadakwada. Kasano nga agayat? Kat saan kami mat unay nga agamam mo? Katrog yan yung aminan ate agamam mo. Alakin din, agawitan. Nasakit ti sikat ko. Kasla kayat kong ti agid da. Ay sus, di mo itulok insan. Sapay awan para masahem. Para masahit ako Winan niya. Leo, kanakan. Anya ka di dya imbaga ni Dexter kanyak. Anya ka di timbagan, angkal? Agayat ka kanu kini Selena. Ay, nainday di Dexter. Tila'y bagbagana. Awan mo ti dakes na no kas pangarigan. Awan ti imbagbagak akastakan kwa na, angkal. Isukid di ti agayat ka niligaya. Unay kayon barok. Awan tinasken na pagbut nga niyaw no bilang agayat kayo kadakwada. Gamin, agpapada kayo mat a single. Anay ko! Apay binarsak na iti kamuti nga insan. Marmarwam kan. Apay nga imbagam ka ni Uncle Alip yung agayatak ka ni Silina. Nagkatawa ka pa'y laeng. Nane, apay nga sa buwag mo kanyak ti kapem. Numaminsan ngamin. San atila'y pulpulong mo? Agpada talang mat. Gaputa imbagam mat nga agayatak kiniligaya. Apay, tikunam ngamin aya kat agpaabakak. Saan? Gusto nga ro din Di ka nagungat. Gaputa suportado matlaangkan ka ni Uncle Alipio. Selena, mabalin ka diti makipagayam kan ka?
Awan mat makita kadakas na iti dayta, Leo. Sige Agyaman no may kariakan ka, kas may sa agayam. Makita kat naanos ka. Isu nga awan mo't ti makita kadakas na iti dayta. Uray si Kasilina, nasingpot ka. Iswa kayat ka apagayam. Anya nga kat datayo mo't ti agkakadwa dito asityo. Isu arumbang laeng nga agsisinakit tayo. Napaot ti saritaan nyo ka ni Leo si Lina. Uray da kayo mo't ka ni Dexter. Alangan mo't nga agtaltal na aklang ijay. Di kaslak istatuan no kasta. Kasta ngamin makiin nistorya ka mo't. Saan kang agtal na lataditan? Katuan mo't ligaya. Ay na, sapay ko mga rod. Taagtultuloy day ta kinasingadyo ka ni Leo. Nanang, rumarak manan Papanam kat malamutan anak ko. Mapan kami aglako iti balot. Kan adala sarakan mi agayam mi. Ay na, uray saanin anak ko. Ang mga numarabyan kayo. Delikado iti dalan. Nasapa pa'y laang mat, nanang. Kan may saan kami amaan ano. Awan mo't ti delikado diti ayan tayo. Sa bagay matkit di Agam asino ka day ti mapanyo sarakan. Jay gayam mi, anaam mo mi ija ayan da Uncle Alipio, nanang. Ligaya. Agkadwa manen da si Lina kan Leo ije kubo. Anya nga ta ti pagsasaritaan da. Saan ta nga mo, Dexter? Personal damot nga minan day ta. Ay nasayaat kumaano agin nayat da. Tagbagay damait. Uwan nga rod tata. Ket da kayo mo't kumaadwa Dexter. Ligaya. Ala, ni tata. Dipindi day ta kiniligaya no kayat nakangkail. Anya? Puwera ang baro, balasang kaw. Awan ti dakes na, nuagin nayat kayo kunak manen. Gaputag papada kayo, mat nga awan asawa yaw. Selina, pasensya kan no dito iti pangibagak iti daytoy. Anya nga min dayta, Leo. Kinapudno na. Iti panagpao ti panagamam mo ta. Mariknak nga gayatakan ka. Ha? Uun Selina. Sapay ko tadi mo panunutan nga angaw ko lang daytoy. Gaputa talagang ay ayatan ka. Ikan na kumapay itinaan anay apanawan. Tapanunutak anaimbag day ta abanag, Leo. O sige, di ka dagdagan na mangedeng. Makaurayak, gaputan na pudno akan ka, Selina. Agyaman ako nay, Leo. Sipod nagsasarak kayo kadagiti gagayimbaw. Kasla di ka matagtagari Selina anak ko. Apay, agsanay kamutan anak ko. Kinapudno na. Nagdaton kanyak ti may sa kadagiti gagayam ko. Ay katingit-ingam anaimbag tirik nam anak ko. Diyak nga rod makapagdesisyon, nanang. No kasta, saan ka pa'y asiguradaw itirik nam kenkwana? Tingit-ingam pa'y anaimbag, sakbay amangedeng ka. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nanang. Tano siyak, sanak ngagpili iti pakiasawaam. Basta lakit di ay ayatan niyo ti tunggal maysa. Kan, jay saan kaalumdaang iti sidong na. Agyaman ako, nay, nanang. Oh, insan. Kasla di ka makaid na. Kasla na dagsan unay ti parikot mo. Apay, makaas-asawa ka insan, ha? Nadlaw ko may ta sa bali ti Jermo, Leo, Barok. Apay, adda ka di parikot mo. Puwera nga, insan. Ibaga maanuan niya ti parikot mo tapno amumi kini angkal. Di ka agbabain. Awan daytoy, Dexter, Uncle. Pampanunutak lang, noan niya nga ta ti mauray ko ni Selina. No negatibo nga ta, wano positibo. Day talaga, yam.
No kasta, nagdaton kan kuana kanakan. Wan, Uncle. Ala, sapay lako mataklunen na ti panagayat mo. Kahit si kamot nga Dexter Barok, armamon niligaya. Naguray pa imot angkal. Narigat mo't gayam ti agaraw. Tanay, santo pa'y amakaid na ninsan Leo. Talaga kasta Barok. Nang runa, nob na pudno ka iti babae nga armaw. Imayak dito'y balayo si Lina. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo, Si Lina, nakaikadang ka din? talaga ka di nga ay ayatan nak, Leo? Wan si Lina. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawon ti panagsinaay mo. Dinak ka di kayat. Aklunan nga ta ni Selena ti panagayat ni Leo. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.